Bistaman metong yan full-blooded Kapampangan ng 22 years old ay Dayan Miranda, Tagalog na ako nung pakisabihan din kaya nga dong anak. Ingsang kanan ng kaya katamong kabalen ang manuknangan kin Northville Ciudad San Fernando, mas malagwayang ituruing Tagalog at inimurin kasi kanu, ing gagamitan da rin kayang anak pat sa miras laking aliwang lugal. Kasi po, kapag mumuntala po ka rin alwa-alwan lugar, naman po pwedeng gagamitan damong language is Tagalog, ay Kapampangan. Masaintindihan da po, ay makaintindi la ka rin alawang tao ng Tagaloging kayda, gamitan da pong salita. Tsaka, dakal po kasing malalaman salita ka rin Kapampangan, kesa po ka rin ang Tagalog. Ing sitwasyon ng Miranda ating kaya nga duwang anak, patunay yaking lamanan ng lecture ng Nigel Aison, ami kititulong pakuyad ng dila a preliminary explanation on Kapampangan language endangerment. Iaisoning presidente na ning Aguman Sinupan Singsing Incorporated, metong organisasyon ami susubok ipamangabit at preserbasyon na ning ama ng Kapampangan. So basically, na descriptive study itang milyari kitang Arceo et al. Descriptive study, and yung findings is although rin kaya nakan, although most of them have been living in a Kapampangan speaking place since birth, almost 85%. Kaya kalan pa rin karela in Tagalog in first language da, like more than 70% somewhere that area. Tagalog speaking la pa rin. And even karing top languages na nagagamitan da, it's either English or Tagalog. Panay ang mag-second or third yung Kapampangan. King lecture ng Aison king Museum of the Philippine Social History king Angeles City niyang Sabado, April 20, dinakay na karing tinago ng maging resulta na rin karelang pamanigaral ng 2017, a description of the status and origin of the Kapampangan language regarding the students of Don Bosco Academy, Mabalacat. Base may sabing research, 70% to 140 out of 200 respondents at suking grade 6 to grade 11 ding sinabing ali Kapampangan ni karelang first language. Agpangkang Aison, maragulyang sangkan kening pamanyalita Kapampangan king karelang pamibale-bale. Another kaya po is karakalan more around 70% born with two Kapampangan speaking parents. And nung aliman na adwa, at least may itong atin. So ito medyo alarming And if kung ka rin pa mo, akakit tayo, malyari ang sabihin na symptoms of endangerment. Dakal mo naman kanong outside forces sa maging sangkanong bakit paritak din gagamit king katamong ama nung sismuan. Ala nang place for kahit Kapampangan king formal education. So diretso either Filipino or Tagalog or English naming darat nando. Ala naman gamitan Kapampangan as medium, naman ala namang Kapampangan speaking subjects. So maragulyaring factor to. And katlo na yung akakit ko ring kaning public institutions tamo what is enabling people for them to speak Kapampangan. Kaning everyday services may implement mo itang official language tayo yung Kapampangan. Karing everyday transactions tamo kaya kalan mag-Kapampangan. So marakal interrelating factors Agpangkang Aison, dapat lang din ang support at pasignang ang loob din kaya nakan, balang lakwas mabiyasang manyalitang Kapampangan. Definitely. Metong din na kaning findings king making research ng Arceo et al. Nung willing la pang manigaral Kapampangan, and most of them, if not all, willing la. And kahit mo rin karing anak niya, karakalang karing anak niya, may interest la king Kapampangan history, karing pamimiyaming lectures, may interest la king indigenous script. And you can see even karing business establishments gagamit na lang Kapampangan features. So ako sabi kong, ating pang pag-asa para king Kapampangan. Lalo na kung parakal ring anak ka rin, kailangan naman talaga ring sufficient support from various institutions, various actors, para mo mas sikan yung momentum na ning movement. Samantala, base kay United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO Classification of Languages, naiyaos siyang vulnerable ing metong amano nung gagamitan demo ini ring anak kimbale. Definitely endangered naman kano yung amano nung eda na ababalo ring anak kimbale ang timong mother tongue da. Severely endangered naman nung din kaya katamong apo ang pong ingkong namo iling gagamit kanini at aliwan na rin karelang anak kapengari namo naman bistaman ay tinsyan depa iti. Critically endangered naman mayaw sing amano nung malagad na nemong gagamitan din mga tuwa kabang extinct naman nung bitas ang ala ng gagamit kaniti.
Yakoy kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.